Yamamo akwaba de by Emadek TV so ya wo Bishop and Nyarko na ye na se na Liwin aba abedru Kwadwo Nkansah Liwin aba abedru oba ye na se eti ono na oba no Kwadwo Nkansah Liwin oba Bishop and Nyarko na ye na se eti Liwin na oba no eti no ya wo Bishop and Nyarko na ya wo ya di mebi Brown enti yawo Bishop and Nyarko na ye na say and Kwadwo Nkansah Liwin aba abedru Kwadwo Nkansah Liwin aba abedru enti no omo sanso ade Liwin amama Liwin kwama so mama no kan amana omo so on no smart enti no Liwin asan da chimi sure say e bia no smart enti ana ya ma no kwan enti wasan akotna ne kanum yenim se okofa no smas aba ananse on samba biom dia yenim enti Bishop and Nyarko na ye na se ye hwa na ye wo no Emadek TV ene wani guso a wo hwe no Emadek TV involving the youth eno na uguso a wo hwe no dwumadi na na ekoso no ye guso a ye de Bishop and Nyarko na ye no e de brem we free Kumase awoma so domi abra ye guso Kumase online TV for so e wa ha omo bodwuma pa nya asem keto omo ne asikafo no ya beto omo Kumase omo de abat ya sere kwan enti yenso etumi kasa ya hwe anu mu se Liwin besan asi from aba exam so ko sheka anu monsan asi from e bia na ye no smart enti ene ya ma no kwan ya adom ni nyina abetimi akọ wo se yo obi tisa Kwadwo Nkansah Liwin okosesi abasesi na so okwa wa che crowd ni nyina de omko enti obvious say ma na sheka ni mu kakra ko time ko bia I believe say be obesesi aba enti e wait for the best na e so obesesi for my na enye no smart I want shenti na enye no smart per se but abro akọ but as to say oni na kasa say on trust kaka na say the end abro na kasa ba na yabusa no the reason why tell ma okoy. Okay, yeah. It's young corner. Aha. You say recently Kwadwo Nkansah Liwin. Area no say no smash. Ama securities no e ka to mo say Kwadwo say no smash. You dey nim dey see ukọ ho e dey na ekoso. Yeah, I am very disrespectful. You know, Liwin should understand that there are some things when you do who dey nim say the kind industry no. Obano, you see protocols, police reach the honor. Obian run inside. Obian so you are known above the laws in Ghana. Kwadwo Nkansah Liwin, I'm broke Oban Peninsula. Such as say, yes, it's no so say John Yasun so say just pasana. It's not both now. We don't do that. We don't do that. It's okay no. Okacho say Obasinesi former answer. Oba. So let's wait for that. But what we catch you say John Yasun say we a public figure. This is some of the time we are going to move for any arsenal. Oh, Obi Ameba. You as a 5-pack PRO. Abro, Okoy and Assembly and the kind here, Kwadwo to me say, me say, we are here in the name of our brother. I'm not expecting him to leave. Some say no smash, some say no smash, you know. And also Oba. Then I want to see if he respects me. So go me senda, me to nyame, Ghana for nyabetienka. Because I have to put everybody on the right direction. I am the welfare officer for movie producers in Ghana. Membasa make my hurumensa. Measure and Tizer. Now we say who public figure. Yeah, they do no. We see young question no. Young show my we need to protect you. Abro, that's I just said you basic from Nuaba. Now the only kind I say yes, that's okay, Emadek TV na mugusa emotion no. Ote ne aboka that's the period of 5-pack. Ote in sema okan na just say enye se Liwin on manemum no. Omo epese protocol no ene ne wo se omo ye bia no. E won se Liwin eye nipa kese e di so wura mu abra won se no sponsor. Obi adi na chi. Obi anso ebe wura mu bi. Etu akone na akokasa. Yen hwe ne Liwin enso ebeye se obesi form na onto wa se no sponsor no wa ba be wura inside.
so be Wa be se mi train no head of be be be. O so o ya o sese. Na me kasa mo tiri no. O kasa aba. Me kan kwasa kwasi bi. Ya bi jamba. Nyansa nko a. Clement, get me now ni biso be na Nyarko. Si wo papa. Kamenya beni bia. Ode se obi a shebina nko. Na me na get me say we be na Nyarko mo ye free ba. Na na betu na ka kire eye na dafo ne anofo mo he. Oh, enye bena na nko na me ne free. Moving the son ye nyina ye free eye nuafo ye busia. Omo so obi ama be nko beta adwuma we dia ofa Ghana fo nyina enya nuafo. Etunya bena na nko na eye menua. Ye nyina ye nuafo. Na kwase ye nhiehyia nta ofisa bi a we ni we wasam da bi. Sebe ayefo ana sebe bi se na nka se ye tu aba be hia wasem o. Nta atam hu se bi a atisiri ye nkasa pa. Odo ye se ni pe de nipa nsawe. Obi anim ene Bernard no ofi wiase ti nipa eyin ye nkyerebo obi be fi wiase akọ be ahobrase ne kure anidie ebuo eneye aduro nyina ene ahobrase of course Na Japan na be kai bishop ne kwani adama de be ka ne mo ne brofo a akese a yo ka brofo a unhu bi da ana mene ate bia so a mani timeji sanse se mesi atetene esu obesunu brofo be ka atumi so no ana mani age na ewiase no obi nim da obako obi nim a anka ebia nke bidi nkramo obi nim da obako ntino o ha butupuru na wieko ti enya be fi wiase akọ by time by time obi ana ne mere sanati na ba jo ti say na wa free mu na ye